Assalamu alaykum, isen sağlarmısınız, hürmetli tuğanlar, hayırlı akşamlar olsun sizge. Biz uzgan tapşırılarda özümüzün ata-babalarımız turunda hikayetler tığınağan edik. Hemen de biz en burunғы babalarımız Saklar, Skiflar turunda edik. Sak kabilesinden bulgan Zerine hanım turunda. Hem Sak kabilesinden Skif bulgan Zirek babamız turunda söyledik. Hatırlısız mıken, benim yaştaşlarım bizning tarih okutqanda şunday bir ders bulgan idi. Hunnar patşası Atilla degan söz мәңгіге uyulup xatirimde qalgan. 5-6 klaslar dersliginde idi bu. Hem turabara indi men Hunnar patşası Atilla'nın bizning burunғы babamız ekenligin bildim. Burunғы zamanlarda 300 yıllarda yani Yana İran'ın 300 yıllarında yaşayan bizning burunғы babamız Atilla Han, padişah, rehber, bahadir kişi. Mine şuşu Atilla babamız dünyadagi en meşhur harbiy yetakchilarning birisi olarak tarixda kalgan. Biz bu turda Yunan Grek yazmalarından etik burunғы Herodot kibik, Ktesi kibik tarixçilarının yazmalarından bilemiz. Şul kelip jetken, ma'lumat kelip jetken. Atilla'nın ismi de bugünkü zamanda ise yangırı. Ata degan söz anın tamırında yata. Burunғы bizning qahramonlarımız da Atavey, Atvey, Atilla kibik sözler, Ataman kibik sözlerge barısı da evet ata sözü, Atatürk yoki bugünkü kunga kadar kelip jetken sözlerde de ata sözün işaratımız. Bu indi Atilla'nın bugünkü bizning totar tiline, yani başka Türkçe tillerge şu tilde söyleşkenligi turunda da bir dalilning kichkinagina bir isbatı bulup tura. Mine şu Atilla'nın 100 binlik gaskeri bolgan öz yanında. Hem o bütün Avrupa'nı, bütün dünyanın yartısını yaulap algan bahadir. Bugünkü Vengriya, Macaristan, Fransa'nı, bugünkü Germaniya yerlerini yaulagan, hem Rimni algan. Gacap derecede jеңүүлерге erişken. Rimnin o vaxtdagi patşası Leon, Papa. Leon, Rimni jimirttirmesi için, ondagi heykellerini jimirttirmesi için Atilla'ga yalınıp kile. Zinhar sin Rimni jimirme, biz sana ulu tülevler bizdi. Atilla kin köngüllü bahadir bula. Mana jimirge kişi jitse de rizalık bire, hem Leon patşa Rimni qutqarıp qala. İki yaqtan da bek zor batırlık. Birisi özünün vatanını jimirttirmegen. İkincisi onun sözün dinlap, yani düşmanının sözün dinlap, onun muhabbet binaların başkalasın Rimni jimirmegen. Hem gaskeri bilen Rim uramlarına tap kirmegen. Mine şundi bahadir bulgan Atilla babamız. Bu vakitte Avrupa Hun kahanatı deb atalgan indi ul devlet Atilla tarafından jetkirilen şundi bir imperiya, saltanat dedik. Saltanat Atilla özü ülgeç tarqala elbette. Çünkü onun ulları Dingizşik, ulları Tınçık isimli ulları ola. Onlar özara talaşıp, təxit bölüşüp, şuşu etileri yavlap algan büyük bir devletini tarqatıp bitireler. Hem elbette bu Hunlarının qahanatlığı, xanlığı devleti jimirlerge düşer bula. Mine bizning burunғы babalarımız. Manaralar kalkıp durgan, gümbezlerde quyosh kulgan, elik manada
şehir bulgan ay bilerim, ay bulgarım, sin ayıpta uylarım, ay bilerim, ay bulgarım, yüreğimde mınarım. Balık mınıda şuyun kuygan, çitek giyen namaz kılgan, Yusuf bilen Züleyhalar, bunu da indim, bunu da kılgan ay bilerim, ay bulgarım, sin ayıpta uylarım, ay bilerim, ay bulgarım, yüreğimde mınarım. Менә без әкрен генә тарих буйлап, салмак кына атлап барабыз. Без инде иң борынгы бабаларыбыз, саклар, скифлар, хуннар турында да бераз сөйләштек. Инде менә хәзер якынгарак киләбез. Безнең шуннан соң ата-бабаларыбызны кемнәр дип йөрткәннәр? Болгарлар дип йөрткәннәр. Һәм без бүгенге көндә Болгар исемен телдән төшермибез. Һәм кайбер чаракларда, кирәк очракларда biz Болгар дип горурланып әйтәбез. Әйе, Болгар. Әйе, biz Болгар. Әйе, безнең бабаларыбыз хуннар, сөннәр. Әйе, безнең бабаларыбыз саклар һәм скифлар. Атабыз Адам белән анабыз Хава дип сөйләшсәк тә, татар халкы үзенең килеп чыгышын Нух пәйгамбәрдән башланган дип уйлаган. Бу турда риваятлар, легендалар сакланган. Әйтик, Нух пәйгамбәрнең Яфәс исемле углы булган. Ә Яфәстән туган Гази, Төрек һәм Алып исемле угланнар. Ягъни Нух пәйгамбәрнең оныклары, Яфәснең балалары, Төрек, Алып һәм Гази исемле булганнар. Менә шушы үч баһадир, үч кардәш шайтан кытыртуы буенча үзара сугыша башлыйлар. Сугышалар, мал бүлешәләр һәм бер-берсенең, туганнарының, кардәшләренең канын куялар. Һәм соңгы каты сугышлар барган вакытта Төрек белән Алып Газины җиңәләр. Һәм җиңсәләр дә Гази абзалары белән бергә яшәргә теләмиләр. Алып белән Төрек берләшеп сәяхәткә чыгып китәләр. Һәм диңгез аръягындагы олы бер елгага килеп чыгалар, Идел ярларына. Менә шушы Идел ярларында Алып белән Төрек төпләнеп калалар. Төрек каядыр ауга киткәч юкка чыга. Җәнлекләр бутарлаганмы, әллә дошманнар үтәргәнме, билгесез. Алып баһадир шушы җирдә яши торган, үз телендә сөйләшә торган кардәш халыкның патшасының кызына өйләнә. Һәм бик матур тормыш коралар. Менә шушы Алып баһадир белән шушы җирле халыкның Идел буенда яшәгән безнең бурынгы анабыз Ханбикәгә өйләнгәч игезәк балалары туа. Һәм бу игезәк балаларның берсенә Болгар дип, ә икенчесенә Буртас дип исем кушалар. Менә шулай итеп Болгар нәселе барлыкка килә. Болгар исеме пәйда була безнең тарихыбызда. Менә бу риваяткә шанганда халык аны инанып сөйләгән. Безнең нәселебез Нух пәйгамбәрдән Яфәс, Яфәстән Төрек белән Алып, аннан соң инде Болгарга килеп тоташа. Димәк, безне Төрек нәселе дип тә атап була. Алып нәселе дип тә атап була. Һәм булар икесе дә чын хакыйкать, дөрес. Менә шулай итеп безнең бөек Болгар дәүләте дип сөйлибез, тарихта булган бу сәнгать ыясы, бу кешелеклелек ыясы, мәхәббәт биналар, мәчетләр ыясы булган Болгар дәүләте әнә шушы
rivoyatdagi Bulgardan kelib chiqqan deb ishona xalqimiz. Shuni aytib, akringina biz bu tarafqa yaqinlashamiz.